ovaj drugi. Bravo bre, Vaso bre! Ajmo bre, Vaso! Daj jači! Ti nisi imao treću rundu? Gdje sam bre? Nisi. Sproluj, Vaso, sproluj! Samo sproluj! Baci giljotinu! Baci giljotinu! Samo jedan govori. Vaso! Sprdnja, Vaso! Tako je život. Evo dakle, slijedi proglašenje u drugoj minuti, 20 sekunde borbe. Pobedio je Vaso Bakocevic sa Dušan Silnik.